tukamugeithia muno rucini ro muthi. Karibuni sana thiini wa tabarira ya Kimurini ceceni ya Inooro TV. Ni matanya makwa atari hothe muratwira muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayu tago Michael Jego muthani njugaga ni thayu cio niguo twagirwo ni kuiga handu hothe bururi witu waruma na muno makeria bururi wa Gikuyu kai tuige thayu handu hothe turi kuma ngongo ciothe ciumaga huho rekei tuige thayu ria thayuma itago Michael Jega kuria gwitu mwe muto manje taga Jega boy no nakuo ni thayu muingi twamukeria kuria gwitu ukavete rucini ro muthe ne tukirwa undu wigie uteti na utongoria wa bururi uyu ni tukwenda gukorwo tukirora muno cigie budget ni hindi iragithie na mbe na ukorwo ikiandirio muno no tuguthie na mbe na kurora thiini wa mathukuru maitu ni uhoro wikieha ati mathukuru no marathie makiraga ciana cinuke niki gitumi tondu no kurathi gukigia mihuhu ya ciana gukorwo cikienda gukorwo ikirehe wagagu hihi ni hatwahitiirie ni ithue turi aciarie kana ni ciana ni hatuhititie ni tukurania ciuri icio muno tuna mheshimiwa Mary Maige, karibu sana mheshimiwa. Asante sana Jega, tutiregaine ndagikena ni undu wa kunjita umuthi. Karibu na njitikiria ngeithie muthikiriria na mwiroreri wa TV ya Inooro na muno andu makwa ma moya andu nyendete muno na unjitikiria njire andu makagondo pole tondu ve mundu wa wara matigira ni undu wa kuriyo aratakirwo ni nguo na ni njoi mathiko ni marucio pole ni sana no ni jarite na KWS moke magire nyambo ciao ni handu cire karia-ini kana acha ni roi you know when hippos nguo cikimetire cimetaga upstream riu ni turona ciukite ciambatite nginya cigatukinyirira roi rwitu rwitagwo Nyamidi Nyamidi river pole ni sana na ni ngatho nyingi muno ni gugwita no actually ona to Nyamidi ona roi rwa Thiva muthenya ungi ni twirigite gukorwo na attack ndaraca-ini ingi itagwo Gakungu bau nabo barario na nguo na tugita andu ma KWS na mareka ati maracugurikia nguo icio no be mundu aratwikire injured na ndio kana ni umete thibitari ndagikeno poleni sana ni joni tukwariria icio na ingi nyingi ni ingi twina mheshimiwa Charles Munyui. Thank you very much. Wakiro atia utia uru nyumba tutikire guku na witu Kiambu ne kwega kwitukana microphone wego muthie na yake ndarabatara kuyira yakwa so na nigiuge pole sana kumutumia etagwo Mary Wangui Mwangi maina rather na ni umui Mary Wangui Mwangi ni mami wa Agnes Kagure. Pole. She rested at the age of 86. Na ni aragithikwo kuria kwa Nyeri Saturday. Wari kuo ina Hawaii yesterday. Akarakinaga ningi kimukondol nake na yaka itu getagwo no ko Yvonne Watiri akundu gwetagwo Rotham kura UK. Na karahuruka kena weka na mwakeheo mwana kimere pole sana no karakihurukio roku nako. Okay. There is a time for everything. Na ni gukire hindi ya kuhuruka otoria kuri hindi ya guciarwo. And hida gaida magai mati magado na thura. So everything happens for a reason, but may God give the families comfort. Yes. Karibuni sana. Ndiye kana kwanyu mheshimiwa mathukuru no marathi yo ndiye kana kwanyu taru my nephew araumereire andu muciira niki twero tuinuke ni tukero riria tugoka na ni mwana mute kuvangeire ati ever agiuka na ni mwana mute kuvangeire ati midterms in fact midterms itiri irakinya go akiribucie you know na tuwika tukorania niki kiuru kwana atia mheshimiwa kwanyu na kuo wikarite atia tondu Kiambu ne njwe mathukuru na mahingange maigano no nyende kwamba gutuma
pole ciakwa ko aciari ale maratigirwo ni ciana ciao cia utumishi. Yes. Thukuru ya utumishi. Ciarĩ 16. Now I hear the death has gone to 17. Oh, really? Yeah. Vena ungera sakamire. Koguo ni ciana 17. So sorry. Kamwe ni karathikirwo ira mwena wa Mombatha. Ndimere pole na njere mujumbe murata wakwa Martha Wangari. Pole na ni pole na the whole country because it's a sad situation. Na juge atiriri no nyende kuga miaki ni tukoretwo tuna history ya miaki. Tari tungirora ta 1998 we 26 students ni makuire cukuru wetagwo Bombolulu Girls Secondary School. Yeah. Nyeri High School in 1999 ni unatirikana ko 4 prefects that were killed. Kianguli Secondary School, the famous Kianguli. Inona niyo yali na mwaki munene muno. We lost 67 children. Nationwide school arson affecting 130 schools in 2016. Hillside Darasha Academy 2024. Unatirikana go ciana irakwire 21. Nali utumishi isi 16 nali 17. Anwariganirwo Moi Girls haha Nairobi. Now, it is a high time, as a government, as a community, as a nation, we addressed this problem seriously once and for all. Todo tutingikorwa ati tukalusaga ciana citu ku miaki every year in, year out. Koguo nitwagirirwo tupatine tondu kithomo it's an important docket. Etiagirirwo ni gutigirwo mundu umwe, the leadership of this country, aciari ginya onokoro na media na students na teachers tunyitanire tuithuothe tukorwo tuna conversation ni ndu ikiratuma ithu turahoro twita media tukerwo atiriri inyu ni nyumurakiriria uhoro uyu ni nyumuronania na ni nyumuraria uhoro uyu no ni tukauga atiriri tungiaga kwaria uhoro uyu will be doing this country an injustice. You know what I think kiratuma muhuru as media ri. As media, you shape narratives. Sindio? You shape narratives. Na uria nyonete media ya Kenya, narratives iria mura shape ni dangerous. So let us all be patriotic. If you are here as Michael Jenga, remember this is your country. Be patriotic. Tigagati o muthenya uraria maundu ma gucogera kana ku insight ati mwana no athi agwatie thukuru kiviriti. Be patriotic. Bururi uyu ni witu ithuothe na bururi uyu ngivia tukuvira o guku. If this ship sinks, we are going to sink in it. So let us love our country. Let us shape the positive narratives. Yes. No, that's what I think as a person. Ne aboy wa kurehera riri wa kurehera gatuvia hau. No njende go contribute na causes shige ili anyonete shige contribute. Aciari parental supervision and reduced mentorship. Aciari ne twatigeire ciana citu arutani. Tutirakorwo tuna mathaa meiganu na ciana citu. Ciana citu twacitwarire thukuru na tukiuga riu ni cia mwarimu. Rekei to spend some more time with our children at home. Ni ngikora ni njui kuthie kanitha gutiari optional tondu ndanyitagwo ndi kanini uguo tukathie na baba kanitha. These days ni kuona mwana ginya ndaratwarwo kanitha. Parent mamu wao ni athire ni atwikire very busy agithie gwetha kana ni atwikire very busy agithie maundu mangi like that. Let us spend more time with our children. Gazoga goga tiriri ona ginya mental health challenges. Mesie dogi menyani ate kurathie na mbere. Kuna challenge undu muraria nake o wega no guka undu katarathie wega. So are the children. Na peer pressure na use of social media. By the way, newe Kenya newe koragwo na social media area iguru muno in the world. We are spending so much time on social media. Leo influences ginya cia other countries. Okay, go ne kwagia na mwaki somewhere around the globe. Na mwana wa Kenya newe na mwaki ucio rakirio atia. Ni ukuona ginya make experiment
uria monire social media-ine kana uria monire YouTube kana uria monire in another social media handle agoka ku practice goko koguo there is a whole kuna maundu meingi a host of issues na macio ni mutu agireirwo ni gukorwo tuki address kana tuki have a conversation tugacoka tari even the learning environment mathukuru meitu ni ukuona kirathi kina kiagireirwo ni gukorwo kina ciana 40 ukona kina ciana 100 dio kana kwa nyumu muto niguo gukoragwo no ni ukuona ciana tutine irathi ginya njiganu now environment ya mathomo ukona ni twikire very strained okoro ni ta cioro tuna ciana double what we are supposed to be hosting, no facilities no iria twari nacio cioro no iria twari nacio cia ku host ciana half what we have ukona ni gwitanirira ciretanirira okoro ni domu ukona riu vandu vadeka urona cirakiro domu kiria triple deckers tene vende itu ciakoragwo double deckers riu ni triple deckers ni ure ciana cingivire maundu ta macio mothe twagirirwo gukorwo tukirora niketha ona ciana igakoragwo they are in a good learning environment koguo kuna maundu mengi muno marachangira uboro yo in my view ndio munyui twi hano tondu noigwa mwashimo ne uga ona ithwe media agwa ni turachangira thiini wa kindurukia maundu maya muno ciana ikona kuria kungi no ciana ici ire nyingi ciacio irathi mathukuru maya na thimu nyingi ciacio ni irona nako you know tondu no athikiriria utumici magikwo investigation yegikwo marauga umwe wondu uria watumire nginya makorwo magithie magikoria mekire ni gukorwo cukuru iria ingi cie hau gatagataine nacio ni ciebangite gwika uguo tukurora ko like I want to associate myself now what mheshimiwa uga number one pole sana ya sheria ya marusete ciana nothing can be more painful ta mwana akiona geroteo muciari atari hakui na niwe muciari no okorwo refuge kana guardian refuge ya mwana akiona maundu ta macio. I don't know whether you can imagine the horror ati mwana ucio arakaya no gutire mundu ungiuka. So let me start there julie na with a lot of empathy na kuigua tha muno kwina CCTV camera the assumption should be kwina mundu reka monitoring tondu kwina camera kwina monitor na monitor yo riturasium ni raranu na ndiraranu ni washimani ule wokaga koma weki aria tene marangiraga primary citu na itari na kindu gia kuiyo mari kwathuria kuru muno na so urona thukuru ina indo iria ciothe ciagirire ni undu wa gukorwo igika maundu maria magirire no gutire na support in terms of the technical people kurora maundu macio. Akorwo kwina kamera na kwina monitor no amenya kwina mwaki riu ndirenda kwamba kwaria uria gwathire na uria gwakinyire hau ona mwaki woimite naku agikorwo kwina mwaki na ni kuraigwo buyo yothe na ni kurathi maundu macio ri the school should have responded sooner. Thukuru ni gukuoneka kinya mufango ucio gigeko and I think these are the things we make a mistake about as a country to another level of indiscipline. Woka ne kuruta wira Mike, we are very 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 indisciplined na korodo itu no moyo makoyo tukoyagwa andu ta 500 magathi benchmarking UK ugaikara kutu ukona maundu ria mekagwo kinya health and safety kuagwo no ritu hana atia kinya na uikara wina kindu kira overhang iguru ria kukoraga ni ra train ndugaikare uciuretie TV iguru yaku to no ikue. So I come to adopt ne turetekira ku technology tugekira camera ri whether how rigo it was kana ari corridor ine kana okuria yari it means ni turenda kumenya ku monitor tondu camera is a ni ya ku monitor ya kurathi ti ya ku record niguo tukaheana evidence niguo riri gwakwo tuka preemptive tukakorwo ni turaresolve maundu kuja ni kwaga no gukorwo kwina andu mekuo kwina policy tuhitukagia nyingi few mic cia kuga ciana icio tiego no gukoma ku ciecika how much does it cost go kona matron urarara ku
againuka nigia okakarara ku every single day odom kuruishi, because we must also be real. Hema odu tugika, hema odu tutagika, hema odu ma software ituna ria twago no gukoro tukiguithania na tugika no he hardware he na indo ciekiritwo ku, so that we preempt some of these things from happening. Tuge atiriri Mike tutikuhota kwihitha tondu na mwana ucio na waga kuona news kana waga kuona kire ainuka mucii no aricemania na TV, no aricemania na thimu, no aricemania na maundu maya twi BCBC kuri orerwo uthie o print ya garbage ya indo iria huthiaga wondu magikinya magego ithui hindi itu twakinyana tumiti anatiguo na indo rakinya thutha wa wiki 3 na nidi ule agadu mane magego mega nidi wa kwina thina igwa kana cumbi kana managi but today urero mwana arero kinya wa gicagikire very deep au okay arehete indo cia go clean na ithui gwithamba twithamba rita rimwe wiki muthenya thikũ ici ngine mutwe na moko na maguru na ukihaka thamuni uguthii thukuru kwaura wena thina tondu wena kihuyo ukuharuka othe wathi hana ta mundu makaos. What we are saying is we cannot afford to run away from media. Dikaheane ora kurathi bururi-ini kana tuike selective ati ni ukuga maya no ndukuga maya. The truth is ukuga maundu maya ni ura preempt to ni urateithia na ni urateithia andu kumenya he undu tarathi wega na he maundu maronekana na magnitude ya maundu niguo maundu magakuo seriously tondu ngituika niguo kata murimu na ndurawanirira ati in the name ati andu matika panic. What have you done? Na maremo ni kwihariria. I think number 1 he mundu etagwo quality assurance and standards officer wa githomo na ndaguci athia all the way up na kwina director national level na kuria athie ku mundu ucio neguru no kumenya atiri thukuru ino ni compliant aikonto igire ndomu itikahiguo itigekirwo grill itigekirwo nyamu icio mahingaga na ikahurwo micumari dormitory ni agera kurora dormitory ya karora thukuru ya muingi na by the way acio marora thukuru cia muingi na cia public na private ya to no ire approve kana thukuru ni compliant ka compliant. What do these people do? Adora mokaga investigate adora mokaga kurora mathukuru twametaga ngati mokaga kinya mwalimu akamakari kinya headmaster akehithari you know mathire ku so that wane ana mwana waku ri responsibility yaku yagone wa munegera na kwe mwalimu ndukamunegerane na thimu make sure mundu macio mothe ndaneka ndanakuwa indo iria tagirire gukua ndanakuwa indo ingi hati ciana iria ingi beyond that oka muciire we ura expect mwana ucio ni araroga kiuga there is a lot that we need to appreciate ati kwina thina. Thirdly, even ithu turakia miaki iria mingi literally twahingisa no guore ni miaki twakagia bara by the way ona ciana ni iramenya atiriri miaki is a way of protesting na todo we wagiakagia bara tondu ina access ya bara mundu ndane na access ya bara kuwara wakia hari ari I would be shocked and surprised I call mwana intention yake yuma gucina ciana iria ingi, but it doesn't matter. Turakia no yorahura na mukarwa na mukanywa johi na ciana ciaku na mutumia waku na andu aria hau mwikaga managi matari maronekana no inyu muretikiria ciana cingire irafu kundu kuronekana maundu maingi muno ati mathakagire haria kona-ini na we ukunura nyamu mwena uyu ukiuga we ndumakaga na ni uri indo. So we are saying there is a lot that needs to happen to this. Nandakana ndona Dr. Jerry Kibarabara guku. A lot needs to happen. Na ukanithona we style up. Ya ishoke recalibration. Niguo riri yaje ku address maundu maria mena fatana magoro. Niguo gospel ne ya prosperity ri igi replace on gospel ya kurugamia andu marugamere utonga na tugani matigari mada. Tiu jira ne gutwarithia ngari njega toru na hindi ya Jesu digwicia kwari ngari ya koguo ndio andu maruta maundu mayaku. We are saying everyone should play their role, from parents, from the society, from political people. Mundu athi TV ni atige kugia na maundu macio makwira na ngana atire na gwikana maundu macio, because those are the things that are marathi makaigira maundu tukonania solution ya maundu ni aggression. If we can be able to appreciate ati gutire mundu ha hotari stakeholder ndeto-ini ino ri kuma mwana management ya thukuru leader arimu aria mararuta wira ku guthie community mundu riganiti hau to no first responder kungionekana thina guthie kwi muciari
with thirikari because they are the biggest stakeholders in terms of even supervise from a legal perspective. They have the legal instruments we make sure the kuru compliant nando mararuta modo mariam. All of us must work together seamlessly na of course adwage matuthoda kagira society na ukuja from the judicial system na kanitha na andu ari angi niguo riri tutige gutua ni aria kana ni uria kana ni media ikire uru kana ni aria makire atia kana ni amekire atia uri ungi tuige ithuothe we have a responsibility what can be done na tutige gutua mwana wa umuthi ni mwana wa miaka 20 mithiru 25 Mike we ni uwi mwalimu akiumira haria hinde ya break twarumaga kinyari vuiria na tondu alimu mari na tumathara uguo ri mwalimu ucio gukira hau ga space ka mita igana rimwe arakira na mathaa meri kugu na break iguthira na mucoke kirathio murugamite mwalimu ahituke and that's how we were riu ri mwana wa hindi tu atha ici mwana wa kutha ici arakuria uranegenio niki uranirira why you shouting ni kiuria kiuria muno na ndui ndari na uru pa ona ti mathara ona ndari mathara ti mathara muno na mathara no kiuria na mutumia akwa gatheka tondu ni ona he mundu ni wa gutake on no ona so we are saying do you mean ukuhura mwana ucio no ngimuhura ngirigwo amuria ki so we are saying this is what we have to deal with and appreciate mwana wa muthi ti mwana wa miaka 30 mithiru kana 20 na ujitikiria mheshimiwa Goria kiuria giki tondu Sharuthi ni aria uhoro wa kindu gitagwo kiria turonia ciana citu then our political scene thiini wa utongoria na uteti wa bururi uyu ni ukoretwo gwa kahinda ugiikanirio ciugo nduru muno hede ya Moi na maundu maria mangi ndukuigwa muno yo no go social media ndiakire kuo that much no ndukuigwa muno andu makinyururania toria turona gwa kahinda gaka kaigwa ngania mundu aranyururio ginya up and including body shaming ni twagireirwo ciana ni ikovagia uria andu agima mareka na nikio tukoragwo na andu metagwo role models and as leaders we are role models ciana ni koragwo twiroreire muno na cikenda gutuika gukoragwo cigika uria tureka kana uria atongoria mao mareka nikio njugaga vindi ciothe riria uraria ukunira kanua ithigi tondu ndui mwana ni uriku eroreire TV kana arakwirorera ugika maundu kana ukiaria miario iri uraria na nikio ona ndingiukava nonaga kanua gakwa ni gakoragwo ko gekite ati kunirwo ithigi tondu ni njui I am impacting millions of children ni tutige gukorwo tugiakia miaki munyui araniuga ni ithu turakia miaki tondu mwana riria akwonire ugiakia mwaki barabarari ati ni ku protest ira protest ri ni akuthie wakia dormitory tondu ndena kundu kungiakia na nionire gwakia mwaki ni kumurenda gwakia muno na ni kukuretage solution na ni kukuraria igo na ke kuthie wakia domu so katukuga discipline ri ogo munyu yaruga discipline ogo twarugamaga mwalimu akivituka ri I don't know whether that still happens discipline ne thiete thi now ucio naguo ni ureri uria tu naguo no uria ngugite ni twatigeire ciana citu arutani ni twakorirwo tutena communication na ciana citu njuge atiriri mathukuru-ini onakuo kuna drugs ukonaga kuna ciana cirendia drugs oko cukuru tondu about 30 meters away from a school vena kiravu kivau kuna andu mareka uguo magecembia magoka magasneaking makarete drugs ithukuru ni ndungimenya kana mundu ucio aracina thukuru oma in the right mental state kana egukoretwo under the influence of something ndungimenya kuna maundu meingi nikio ndruga no nginya tukorwo na a national conversation on how we are going to end this and all of us must take charge all of us we are all responsible for this political intolerance yes political intolerance tuko deal nayo atia tondu riu ni hire ni thire out of hand ni thire out of hand na NCIC na ehana ta ya bucucire NCIC thiko icio negita andu kwa ateti maretwo makoga matekuthie na guti undu nothing happens to them ndiramenya ni atia in this country
todo the law is supposed to be followed and it's supposed to be enforced. Na the law is there. Ni tukoragwo na mechanisms cia gukorwo tugi sort out maundu no riria mundu etirwo ni kamiti yo ya NCIC akugate kuthiri na guti undu areko ri kithiote. Yeah, absolutely. I don't know what to call that. No impunity. To ari Munyui. Yes. Ni darwa na ndera mundu muthenya ungi ndamwira ni hindi ndaja ku understand gucia ndari Munyui muno ndiahota ku understand gindu gigwitwo post traumatic stress disorder. Yes. Hebisa donire TV ni twina mundu gwitwo mwandiki witũ wa mohoro gwitwo Njenga Wambui agithii haria Githurai ngiona mbica ya uria thigari iraikaniria na raia. Mbica ikijokia 2007. Yes. 2007 ni tuonie maundu mari moru muno especially ithui journalists. Kwi maundu maingi muno tudigwicire ni twaheire bururi even a quarter of the things we saw. Yeah. You know, political intolerance na kwa kaida gaka kuhana tari hindi kurahurwo drums of war. Yeah. Andu marahura marahuha coro wa kaundu gagoka kaka ciana ici ka gukorwo ni kaundu karethegea gakanaumira na kuria mbere. True. Michael jitekeria nyambe hutia handu madamu wa gweta ha NCIC, National Cohesion and Integration Commission. Na ruhonge ruge ni njui rwitagwo EACC ni no ndimuhoe umuthi acoka bunge do two things. Number one, tuwe NCIC a constitutional commission. That's not so difficult. Utuganu wa constitutional commission na statutory commission. You know, this is a statutory commission. Nikioro na kinyo na gitio ne gikoro githide. Make it a constitutional commission. Number two, commission icio cieri EACC na NCIC ri article 150 niguo wetwo ri nduretwo mukarie uretwo wandika statement ugatwaro igoti-ini ni NCIC. Waiya wetwo wanyitwo ni EACC the process file itorire ODPP Office of the Director of Public Prosecution, Director General, ati niguo decide kana file ne ginyaniru kana ti ginyaniru na ndware expert ya investigation ni aya ati waraiga ciro ndio na toka thi na twarikia ri guoka administration ni ngedorera nyitete ri akarekia aria arathitete ati mena mahitia ruo nacio akarekia tondu he andu angi moka na ni arata aya marathititwo. Give prosecutorial powers which is provided for in article 157 na ne bunge ne NCIC we waruma na waiga gikuni giguthama ri ta SG wa nyuri rucio ri NCIC igakuoya ona ne gukugira igagutwara igoti-ini. You have no business uturugano tuingi we wanyitwo na bia ri na ndura explain ni cio no akorwo he no iyete ri na ni uroneka no iyete ri leke mbeca ciike atia maiki utwaro igoti-ini utwike niwe muici na ndurugutire mundu rahoyo rutha kana tugutwara ni EACC ira na capacity ya ku investigate corruption related cases na maundu magikonaine na economic crimes. Leka turute wira na njira yake na it's very easy. By the way, katiba itu ni ekiriro under article 157 ni establish the office ya Director of Public Prosecution ate bunge no heho gigi cia thirikari hinya wa ku prosecute. Why it has not happened is still not clear to me. Joke juge uhoro cio turari uhoro wa intolerance, it is a very sad situation. Na tura maodoro ugo magoka moko kaigwa mundu ne gwa garamu gwathire ukaigwa ngenega na guku ukaigwa ngiakiuga guku ri mundu ekagwa thiugwa. You know the end result is that it's chaos. No kona nginya mwana kiakendia migwi. It is chaos. And I'm telling you gutiri kwanza kido very scaring. Ta mundu ina ofisi ya muingi agekoro nuwe ora insight yadu, because that is the aspect ayo ni ara stressed niko twago no uko tugithi ni to thiu twakora muthigari no urakuratha no guthia ku report kana ore wathia ku report ugite na issue watuika mundu cio no uraguthekera agikura ebu kuja hapa ebu sema vile unasema ati kulienda namna gani agaithekaga
Now you are reporting a very serious matter. We are saying, na nikio ndira ugatiriri, we must get to a point where everyone, there is nobody who is above the law, even the president. The president is above the law for a minute. Akiumogo muthenyo ucio rauma, ona akorwo ni issue ni muthenyo rauma. Oko ekire ugo maundu miaka iri mithiru ri limitation ndikorwo ethirite no tukumutwara igoti-ini. So gutire mundu basically ungiuga ati ni akorwo above the law. Yeah? President yake kuhura ruhio muthi no muthite aima muthenyo uri akauma. Na wega gwitu no kina limit na gitura ta ihiga. So we are saying maundu maya andu mareka ma kuincite andu na magwika ati we must slow down. Politics is not war. By the way na gutire kitikia mundu incidentally. Na do you know deliberately twekirire miaka 5 ukaingira giti ugaikara miaka 5. No tondu raia itu na incentivize andu na giti kiu na hindi wegi mundu aingirari tandu ndirageria kwira andu maranjira munyuini urarugama ngamera indirarugama na nikio taranirira ngamera murenda nyanire na thaici gukire mundu giti-ini mutinjire atiri nikio taratindiko ya deliver nikio taratwira hari arahitia because that's more important than could declare urarugama cokyo tindo gikia to poster to e-poster kire-ini ya ugatindo gikia kanyamu maundu tamaturaria haha ari na more important ko de buga ni ngego uguo korwo ndi governor wa Kiambu for example ni ingeuga budget yakwa ri ni ronania ni ya siasa ti budget ya transformation tondu tunyamu tunini tugeka tunyamu tunini tutari na impact. So essentially we are saying andu itu ni matige gukua siasa tari uthu kana ta kuragana na matige ku present uthiwana gukuja this lady no gwire ona mundu ona mahigicanite nake muno gi siasa mathekaga makarikia haria macamania matikoro mare menarite by the way for the record they don't but for the show nimekuonania no na ithu tukua uhoro ucio tukona twagono kurumania tondu aria matikaga ati akuwa no ritu muno twi akuwa no ritu but unfortunately ni era inform maundu ma mothe na magikika ni era thi kiambatagiria pressure ni eronania ta thira ni eronania ta kuri andu mekuhinyirio kana mathire ni eronania maundu macio mothe and the moment you feel cornered as a people then you'd become defensive na defend no kihuthere means icio thiri ngikikate weru andu aria nio marari indo cia kure na wanaigua aria nio marari athani yaku ya mucere madam no amwe koguo mucere we akomono nake ya kumenya mucere ni kuga atia uritwo. What we are saying is leadership, our politicians, our political leaders, our church leaders, everyone, our elders, they must slow down on this aggression ya gisiasa. Nitwaje gutweka issue based tukiaria siasa citu. Let us discuss if I become the governor of Kiambu and I have a problem with toshuito amuthenyo mweri na nguruweri ni atia gwika differently. Agikorwo governor na tuonagia kuri account fiscal strategy paper riri are decererwo ri na igirira project kwa shoka gacieheria na supplementary budget ri ugathie kumetha kinya na log kire nduramiona ri ni atio ngika. You know that conversation would make more sense by the way. Yes. Now you'll get na doya ari no mego kama calm down maikare thiru mathikiri magenta tuthikiria doya turaigwa riu ni mareka atia. If we don't do that then we'll ban the country. Trust me. Yes. Twina maundu maingi muno marathie na mbere sloganeering ici ciothe turona guku no issue based hatire. Yes. Turaigwa tu mundu ni okira ni uga one term ungi ni okira muno ni uga two term ungi ni okira muno uyu uga president akiehera uyu niwe tugekira. You know. That is how low we have sunk as a country. No horo issue ati ciana citu ni ira cina mathukuru tugwika atia ugima witu wa mwiri thukuru thiini wa bururi uyu tugwika atia. You know githomo gitu ni kirathi uguo kirarite muno mweshimwa githomo gigathie gikigagaite muno. Imagine ru ciana ithukuru cie micie na ti ati me micie tondu ni mekwenda time ya gukithie muci ni nginyu. Haya mundu ranjira Jenga, good morning. Ona guku githunguri ciana ni cinire Gathiru-ini boys hwai waira. Wow. Yeah. Akauga riu ki hatwe nakyo ni tondu iria ingi cirigiceirie na gaeci gweta Komuthai boys na kiere-ini no mekwenda gukorwo magikatia.
makenda gwika uria aria angi marekire. No menye twacina thukuru kana twacina barabara ni utonga wa bururi tukoragwo tugicokia nathi tondu nigetha tucoke tuthondeke barabara iyo turacina mbeca icio no nginya ciume vandu nigetha tucoke twake dormitory iyo twacina mbeca icio no cikuma vandu na vandu vau cirauma ri ni vatigwo ni irima kana uria cingikire steneka ciathie kuripea koguo cinire koguo ni turetheria ruke hakiria kiho mweshimwa ni atiriri ciana riu 17 koguo kamwe ni karagithikirwo ira na mitaratara na mitugo ya Geithiramu koguo ena ciana ingi 16 inyingi gwikatia iguthikwo o inyue muite-ini mukuoya kanya gaka guthie mathiko macio uthie kwanjia kuhurana handu ha kwanjia gucaria ihonia cia gutwara bururi na mbere uteti wa bururi uyu niguo urathukia bururi. I agree with you, Michael. No nie ndukanyona ngiruta wira ucio tondu ni njitikitie politics ciagirirwo ni gukorwo ci issue based na nikio iguaga Kirinyaga tugaga wira warie ona tutiaragia ndeto nyingi tugaga wira reke warie issue based tukuga atiriri thukuru cibua no ciranidi ABCD uria wari kuo ekire agikinyia ava nie nani gwika atia gutwara uboro uyu na mbere atia siasa citu ikoragwo ibuana uguo kana siasa ciakwa nie ta mujumbe wa Mwea ikoragwo ibuana uguo uria ngwikira andu makwa ma Mwea mwena-ini wa kithomo mwena-ini wa Kemri mwena-ini wa mabarabara maria me makwa tondu barabara ciothe ticiakire ticia mujumbe imwe ni cia county feeder roads by the way no nyende kutheria njuge ikoragwo cia MCA na governor koguo gwitu gukoragwo issue based siasa ciakwa ni issue based na ni boyagira andu aria angi muno niketha makajoini kaundu kau ka issue based matige kuga uboro wa tamu tondu tamu civianago ni Ngai issue based politics ni diramiona handu iraingira thiini bururi ni undu kundu guthukire Mike Kegwire undu umwe na no wega tutuike realistic slogan ya ring day kwaga thurano-ini na ugiririkano na hindi ya kwari na ne ndanauga haha ringi he hindi ungiagwetire ICC andu mendaga kumenya uyu mwena uriku uraiga twende Hague tusikue vague. Let's not be vague, let us go to the Hague kana wewe mwena uyu ungi he hindi kwari dynasty na hustler and it happened. That is here. The slogan is either way one term, meaning ureda thirikari ya eho thi na mbere na one term by the way dra to haiguru all the way up to the MCA ni raigwa mundu ru no one term ukaigwa again maraiga wehe ne the two term. So it's a way of expressing your position in politics, not ore ugathie ku vote yes or no, yes mundu no kana no kana ore ungi. So I think that is not even the biggest problem. Todo, like I have said, the constitution in the wisdom of the drafters ya katibari nemaugire mundu araserve term imwe ya miaka 8 no we eligible go serve miaka 10 a maximum of 10 years na to mwaka nyitane tigari mubunge wa National Assembly na Senate ri ugi serve kinya riria gathio riria na no like Kegwire ndio kana amenya abunge ne selfish kidogo tigo uyu nona yao matirarenga yao no mathie kinya miaka 200 no ru governor na tondu ndathondekaga watho ri na president acio no mathie miaka 10 na magikiria hau no tukuonana ona in fact na matingikiria no mubunge no thie eke maundu macio mothe athie miaka 20 miaka 50 miaka 60 miaka 200 kinya riria mwathani akimweheria ne gukura but that's not the point. The point is tamu ya mundu othe Kenya ni miaka eno 5 uthiete muno mundu rogi serve miaka 12 na miaka 2 ni mundu urutitwo giti-ini kana wingirite giti-ini taru governor Nyoro uguo kire waititu ndataragirwo tamu yo waititu no athie miaka 10 ndikane we uguo okay akorwo wa savire giti ugithie for example waititu wa impeach ro utakinyetie nuthu ya tamu mwaka ucio ndio nditaragwo
Koguo Nyoro ndangĩserve agicoka more than one term. No avie two term. No okay na ahore tu term igiri. Otherwise everyone else already atarirwo. Iyo de atarirwo to de kinyire half ya kiria. So we are saying on a Kindiki is the same thing. Na uthia itaretwo ugu kuringana haria wokire. Ndungikiria term cigana. What we are saying is in very simple terms. Ati to appreciate kuga ne one term is not necessarily a bad thing. Riu kurio ni riri ni urahura mundu ucio ngi nake urauga uguo ni urarwa physically na mundu ucio ngi kana uramihũthĩra atia in terms of context uramihũthĩra na njĩra ĩrĩkũ kana no kuga urauga now wira wa kuria mutongoria ni ati arauga ri ndwi tu wa mutongoria by the way for the record mutongoria wa mu incentivize akuhenie ni agukuhenia wenda kwirire no igwa madam akiuga farashi ngani ati ciakwa no uge ni ciakwa ona no uge no urekirira mina mara muna no urekiri atia aikorwo muramutindiko na njira iriku wira wa kuria mutongoria uri areka na uri ageka ri ni wa mundu uraheana wira na ni raia incidentally article 1 and it's not by coincidence you are all sovereign authority kana hinya wothe wa katiba ni wa raia na hinya ucio ri ni raia uhuthire uria kwenda na hinya wa katiba ni kuga registrative kana uri question is urahuthira atia na nitwori tukira tukiari horo wa incentive theory tukiuria atiriri mundu wa incentivize mundu ati akuhenie ukamuonia maheni ni magukenagia ukamuonia endaga 200 tu 200 ukamuonia wendaga giki ukamuonia weri fatani ho girishu igiri cia basari kana cia ki tigana na rami tirafatara rami ni yawe kate we ndudehere icio ni ngiri igiri undejikie muhuko ngeke kaundu na haha ore ora incentivize mundu no kaha kumpanish ahitia ona mwene kiama eka nomination cirathie roretana na gukuri bado ugacagura mundu ria kunengera ticket nake ya negera kanyamu ndamunengera ni mwe muigirira haha na ndamune tigitiri muti undu muwika muri akenu fatani mune ori twari na mundu wa so we are saying raia emenye hinya uria inaguo ndiraumenya na unfortunately one ana hinya ucio ri ndionira waziri witu wa health akiuga nyamunego kwa mwende kana muti kwa kwenda no ndi kwaria tondu ikiri igoti-ini ri hinya ucio ti wake hinya ucio nanto kwaria maybe tutanarikia issue no ya Gachagua his excellency one of the issues is on public participation na public participation Mike is this statement yoro ogwaido article 10 yugite benchmark maudu maria twagu no gwika basic moka governance maudu ma principles ya governance among them ni adurai erute participate madam ni gukwira article 118 ni rauga jan 118 ni rauga magika maudu maria mothe mareka bunge no maka public participate whether ni guthondeka marathondeka watho kana ni minister metira hau aria kana age kwaria kana eke atia no maka public ikorwo involved na maudu maya so it is not an idle thing kuguo hetwo hinya ucio ri no gatuika hinya ucio no waku ri niki kiragiria uhuthire uge ni ona wagera menyonyo uragera we na ni ukajitekia ngakuhereria haria ballot-ini na decide uguo tondu riria wahuthira wahe mundu kura tondu ni akuhe milioni 1 ri then mundu ucio no mwaka kaya milioni 200 acokie mahia na ongerere tondu aramenya kindu kingi urafatara no amuhingurira corruption igathira ri ino iratuma budget yo turario horo wayo do you know beha nyingi cigira marima macio at all levels no na mundu arakorwo gwake na milioni 200 of course no ni kuraihu igikinya na Nairobi gatuika 60 usia ni gari ora na marima na inflation na inflation cia government yati gukoragwo na county government gukoragwo na national government ukona matiuima niwe urathii kumera na ndori ugo tondu ariri ugithi kuheo no nginagia ate wathire uguo uihe ikura no ri kora wetereirwo you know muhesha haria hangi no mwiki wa kura ndara gonanie ta understandaga
riria ndaruta ciringi magana macio matano ndakune ni ndagura hinya waku, ni ndagura urigithathi waku wa constituency hiyo, wa county hiyo, wa ward hiyo. No, that is not necessarily true. It is not necessarily true with everyone. Todo tarau gikoyo-ini ri nitugaga mutumia ndathiaga moko matheri. Tikuga atiriria ndathie na mutu kwa Maiko kana kwa Munyui ati ndagura right yaku ya kuvote. Nikyo ndruga it is not necessarily true with everyone. Kogo tutingiba organize andu mothe kana to generalize kiundu kiu. Kuri andu naturally nie tani ne njui even before I went into politics. Ndi ndathi gucera kundu moko matheri tondu guo niguo nderetwo na nginya nditatwikite mujumbe. I was like that. Utana. And there is nothing you can do about it. Okoro ciarito umutana umenye uguturo ugu. Mike. It is a weakness. But ohanini ndenda ukano ndenda kuria tiriri. Then muikia wakura dekwe ino ta tokenism. Ati mundu agioka na iguaga ana igira irima ndagagutiga guoya ngaki, you know, muikia wakura ndari kinya handu one twatwire corruption ni right. Muthigari akurugamia ni arakurugamia akwirite rehe 5,000 tugoka turehanite nginya imwe no ni akuye kwendaga imwe no anyanjiriria akwambiriria 5 anyanjiriria 5 kuguo nituramenya ati ucio ndamunengera uyu ya 5 ai haria ni oruwe aya moyaga ngiri. You know, because we have entrenched